Dumelang bahaeso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC2 puong ya matsoho ke tsamaya le Mphotime le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Israel e thibetse mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres ho kena naheng ena. So le mogolo mmino wa gage o tle ka Afrikaans tšerong tša dikoša a di tlhakanya le Sepedi le difela. Kgalala ya naha ya mmino wa sedumedi so le moholo e hlokahetse. Tsona re di thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse reng naha ya Israel e thibetse mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres ho kena naheng ena ka ho hloleha ho seholla tlhaselo ya Iran kgahlano le Israel. Tonakgolo ya naha ena Benjamin Netanyahu o re ba tla arabela tlhaselong ya maobane e entsweng ke naha ya Iran. Masole a mmalwa a Israel a bolailwe haufi le diahelo tsa Hezbollah. Iran e re hlasetse Israel ka morao le moa matsholo a sesole sa Israel-Lebanon. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. Tikhani e re ha isisinye ntlheng ya yona. Regime sahionisti Ore ebang Israel e sa mamele Amerika le Europa tse kgahlano le ditlhaselo tsena, matsholo a bona e le Iran a tla tswela pele le ho senya meralo ya motheo. Baahi ba matjhabeng ba beile maemo ana leihlo. Ho sa le jwalo ha wa tlalewa dikotsi ka morao re diqhumane tse pedi di phatlohe haufi le ntlo ya bonqosa ya Israel dikarolong tse ka leboya tsa Copenhagen. Ho sa le jwalo re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba ho SABC e leng Sophie Mokoena. Mme Mokoena ke o amohele ditabeng tsa rona. Ke a leboha. Mme Mokoena, kgato ya Israel ya ho thibela mongodi wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres ho kena naheng ena ya Israel ke nyenyefatso le kgutleng le kapa ke sesupo sa hore naha e ya Israel ha e batla ho jara boikarabelo diketsong tsa yona? Ke dumela hore ke dintlha tseo tse pedi ke nyenyefatso ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng se makatswang ke hore matjhaba a kopaneng ona o ile wa thewa ka selemo sa 1945 ka mora ntwa ya bobedi ya lefatshe. Wa tseba hore ntwa eo ya bobedi ya lefatshe batho ba ileng ba hlekefetswa haholo ke Majuda, mme Majuda ana ke ba bang ba batho ba phelang ka hara naha ya Israel. Jwale ha Israel e senkile mehato ena ho makatsa hore bona sa ba lebetse moo ba hlahang teng na hore mokgatlo ona o no o theilwe ho tlisa khutso le kgotso. Ntlha e nngwe ya bobedi o nepile hore mohlomong ba balehela hore ba be le boikarabelo. Jwale ka ho tseba hore naha ya Afrika Borwa e se isitse taba ena lekgotleng la lefatshe la toka, International Court of Justice, le lekgotleng la lefatshe le shebaneng le ditlhekefetso, International Criminal Court, moo ba batlang hore batho ba ne ba bakileng bothata bo botjhabela bo hare Palestina ba be le boikarabelo. Mme mohlomong ke tsona taba tsa hore ba ya tshaba jwalo hore ditaba di ntse di ba ngata, dintho ntse di phahella hlohong ya moetapele wa naha ena wa mmuso wa Israel e leng Benjamin Netanyahu, tonakgolo ya naha ena. Jwale kopanong e bileng thapameng ena lekgotleng la matjhaba a kopaneng, Israel e tobokeditse ntlha ya hore e tlo iphetetsa ha Iran yona e boletse hore e tla tswela pele ka ho isireletsa. Boikarabelo bo boholo ba lekgotla lena la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ke bofe maemong ana? Jwale ka ho bonne ba bile le kopano ya tshohanyetso thapameng ya kajeno ka nako ya Afrika Borwa hoseng ka nako ya Amerika ho leka ho qoba matshwafo, mme ba buile moo ba ile ba bolela hore naha ena ya Israel e ke emise ho hlasela dinaha tsena tse botjhabela bo hare tse tshwanang le bo Syria, bo Iran ho kenyelletswa le yona Palestina haholoholo mane Gaza. Mme ka hlakoreng le leng ba boela ba betsa boipiletso hore dinaha tseo tse hlasetsweng le tsona di ke di emise haholo mokgatlo o tshwanang le bo Hezbollah. Jwale taba ke hore taba tsena di ka bua, dinaha tsena di ka etsa boipiletso. Bothata ke hore dinaha tsena
di tla mamelana jwale ka social hore Israel e itse tlo iphitetsa re lebeletse go sena se kana sa etsala thapeng ya ka deno kapa hosadi hobane ha se hangata mo tsebang matsatsi kapa dihora tse ngata ha batho ba tlo iphitetsa o bona fela mohlomong ha o setse metsotso kapa hora hore ba iphitetsa go hlaha ditaba tse reng hona le boiphitetso. Jwale e bang America le naha ya Russia di na le matla ha re shebe naha ya America le ya Russia di na le matla makae a hona molantong e? Ha o sheba naha ya America ina le maqhama a matla le naha ena ya Israel ibile ke bona ba fang dibiza ba tsheetsang mme e bang naha ya America e ka hlaya tisa tabeng ya hore e se fane ka dibiza le tsheetso ho Israel e tla kgutlela morao ka hlakoreng le leng Iran le yona e se ithele maqhama a matla le naha ya Russia le bo China jwale ha ho le tjena e bang Russia e ka buisana hantle le Iran hore Iran kgutlang Iran e tla kgutla empa seo ke hlokometse mo president wa naha ya Russia le Vladimir Putin o bontshitse hore Iran e na le ditokelo kapa ditoka kapa yona tokelo ya ho iphitetsa ka mona ka hlakoreng le leng le yena Joe Biden o re Israel e na le tokelo ya ho iphitetsa jwale dinaha tsena tse pedi tse nang le matla a nuclear ha di bua tse o bonahala hore di nkile karolo di sa bontshe ho kopanya dinaha tsena kapa ho ba kgothaletsa ho emisa ke bothata bo boholo haholo. Jwale maemo ke a mofuta ofe ana re ka go khutsitse kapa maemo e ntse la tsitsipaneng ntse le a tsitsipaneng mme ho ntso ho lwanwa ha o sheba thapameng ya ka jeno re utlwile hore tsatsing la ka jeno masole a supileng a Israel a ile a bolawa ke Hezbollah ha ne ba re ba tshila moedi ba kenela ka Lebanon mme re a bolellwa hona jwale hore ba betse ba tisa hape ba imatlafatsa mme ba batla ho tswela pele ka ditlhaselo ka hara naha ya Lebanon ba shebile ho rinya yona Hezbollah ka hlakoreng le leng re bone hape ho bile le ditlhaselo tse lebisitsweng Beirut re bone le Syria le yona e hlasetswe jwale le ka hara Gaza re bone hore ho betse ha ba le ditlhaselo ka jeno jwale ntwa ena e dibakeng tse fapaneng e ntse e tswela pele ha hona khutso ha jwale ha hona se re ka reng ke tumellano kapa selekane sa khotso mme a Mokoena ke le buile haholo ka nako ya motswadi etse khotso eo he mo ke mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba kwano ho SABC e leng Sophie Mokoena pejana mo re kopile maikutlo a hao mabapi le ntwa e pakeng tsa Israel le Iran ona ke yana a latela ka khatiso ya video ya WhatsApp. Taba tse bohloko ka nnete tse sa jeseng ditheohelang tse entsweng ke Iran e seka baeteledipele ba dinaha tse ding ka ho fapana jwalo lefatshe ka bophara ba ka kenella pakeng tsa Iran le Israel ho ka bopa kgotso ho thibela sena ho tswela pele le ho thibela dipolano ho tswela pele. Na re re ntwa ya Iran le Israel ke kgale le teng ke kgale e tswela pele and then dinaga tse ding di didimetse o ka re dinaga tse di ka kopana di a utlwana gore go nne le kagiso ntwa e fele go tlhokafala bana le basadi batho ba ba senang molato hele ntwa ya mahareng ana ke pedi tse tloa e tshosha ile kudu ka taba hore o ka raba ikemishetsa o bea marumo fase gore setšhaba se a fela mongwe le mongwe o nyaka o no bona alwa ene tloa e swabisha kudu ntwa e pakeng tsa Israel le Iran e utlwisa bohloko naheng ya rona ya Afrika Borwa hobane ho bolawa le batho ba senang molato. Moire le boela maikutlo a hao ka mehlahleng. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Kgalala ya naha ya mmino wa sedumedi Seloi Moholo e hlokahetse e le dilemo tse 65 ka morao kula ho tloa kgwedi e fetileng. Solomon Molokwane yo a tsibiago ka la Seloi Moholo ke yo mongwe wa diopedi tša go tuma ka mo Afrika Borwa. O tlogetse mohlala ka lefapheng la mmino wa sedumedi ka mmino wa gagwe le moaparo wa gagwe.
monna yo wa go belegola go la Soshangube le bua la motsemošate Pretoria o tsebja kudu ka tumelo ya gagwe yeo e tseneletšego le go bina mokhukhu o tšere mengwaga a fodiša batho le go ba tsošološa moyeng le tumelong ka mmino. Ka madimabe nakong ya ge a opela nageng ya Botswana kgalala ya mmino ile ya itemogela go hwa lehlakore fa o hlakantšego le go hwa ditho tše dingwe. Bothata bjo o ile bja gapeletša gore a hwetše karo ya bjoko ka tšhoganetšo fa o seo se ilego sa tlogela balatedi ba gage ga mmogo le borra mmino ba itshwere megolo. So le mogolo mmino wa gage o tlile ka Afrikaans tše dingwe tša dikoša a di tlhakanya le Sepedi. Balatedi ba mmino wa Solomogolo ba re mmino wa gagwe le dikanegelo tša gagwe tša Bibele ka mminong wo di ba fa kholofelo le go ba tiiša tumelong. Ntate Solomogolo ke tla re ke motho le re no o spiritually gifted. Ntate Solomogolo ke motho wa semoya botsebotse. Nna koša ja Solomogolo tše dintiše tša go thapelone ke a Jopo monna wa mohumi. Solomogolo o tla dula a gopola bjale ka rammino yo a thupile go dipelo tša maAfrika Borwa le balatedi ba gagwe nageng tša boditšhabatšhaba ka go netefatša gore mmino wa gagwe o tšwela pele go hlohleletša le meloko yeo e tlago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane. Kopo ya beile rapolasi wa dikolobe Zakaria Oliver le basebeletsi ba hae e leng Rudolf Divet le William Musora e buseditswe morago go fihlela ka la 6 kgweding ya Pudungwana. Kopo ya beile ya boraro e reditswe lwantlha kwa kgotlatshekelo ya kgaolo ya kwa Polokwane kgetsi e sutisitswe. Baseki ba puso ga ba ise ba fetse ka thulaganyo ya bone ya go ikuela kgatlhanong le tshwetso ya kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya kwa Mankweng malebana le molatofadiwa wa ntlha. We are held at bay pending finalization of the appeal. And that is the reason why the bail cannot proceed. Moemedi wa molatofadiwa wa bobedi Rudolf Divet jaanong o tlile go emela gape le molatofadiwa wa boraro William Musora. Ka ba gare kopo ya beila e tlile go boela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Mankweng. This matter shall now be referred back to Mankweng, where it originally comes from. Should there be any application in the meantime, this court will be notified and appropriate steps will be taken. Ba lelapa lwa ga Maria Makgato ba ne ba le kwa kgotlatshekelo. I think as a family, because we are not lawmakers, we'll just abide with the court matters. When they are saying they postpone the case back to Mankweng, we have to listen and respect their decisions. Mo nakong e nngwe babueledi botlhe ba balatofadiwa ba ne ba seka gore bobegadikgang bo seke ba tlhagisa difatlhego tsa balatofadiwa botlhe. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete tsa Kani Maluleke o re diphuputso di motšheng tse mabapi le tsamaiso e maphemphe ya thendara lefapheng la dipalangwang. Letona la lefapha la dipalangwang Barbara Krisi le re le ne le keke la iphapanyetsa dingongorego tse hlaileng mabapi le kabo ya thendara lefapheng labo. Sena se latela ngongorego e hlaisitsweng ke EFF mabapi le thendara e abetsweng khampane ya Fora. The AG must investigate if the supply chain management prescripts were followed to the letter and whether was there no South African company that was deserving to receive this tender. The EFF will be part of the oversight visits that will go to the driving license card account facility on the 9th of October, and we will ensure that this matter is not swept under the carpet. What is pleasing in this case is that the system appears to work in the way that it's supposed to. Firstly, Honorable Blosse is doing what MPs are supposed to do, to ask questions in order to get clarity and to get accountability. The second thing is that we want ministers to recognize when there is an uproar or public concern. Mekga ya dipolitiki e re e ngongorehile ke tsela eo thendara ena e abilweng ka yona. We support the investigation by the Auditor General into the awarding of this tender, and should it be found that the PFMA and the National Treasury financial regulatory processes were not followed in the awarding of this tender,
then the ACDP calls for immediate consequence management to follow. Diphuputso di motjheng mabapi le taba ena. Re atela pele modulasetulo wa boto ya Eskom Ngaka Mthethwa Nyathi o re khampani ena ya motlakase e lokela ho rala ditjeo le ditefello tsa motlakase tse tla thusa naha ho ngoka batsetedi. Eskom ile ya seollwa ka matla ha ene kopa NERSA hore e nyolla ditefello tsa motlakase mme modulasetulo wa Eskom Mthethwa Nyathi o re ho lokela ho lekolwe dintlha tse kang tumello ya ho nyolla ditefello tsa motlakase le bokgoni ba baahi bitsong la ho ngoka batsetedi. Right now, as we all know, the big topic is around the tariffs. So the affordability is the next challenge. So this whole thing is we're not done. We have to make sure that we're coming up with prices, with tariffs that make this country attractive to investors. Le ha industry ya merafo e tobane le diphephetso tse ding tse itseng, fela lekgotla la naha la dirashwa le re polokeho le tlhokomelo ya bophelo ba basebetsi ba merafo Afrika Borwa di ntlafetse. But we've had good performance. Chrome has done very well. It's been a star performer. And still see that it's increasing its output. And export of chrome ore concentrate at a record high in 2023. Le khotla la dipatlisiso tsa mahlale a di-industry le re hlokeha dipatlisiso tse kenelletseng dintlafatso le ditshibollo e le ho fetola sebopeho sa industry ya merafo. These will definitely support mining business value drivers and improvements. For instance, improvements in safety, improvements in efficiencies and productivity, and really this can really be brought about by innovations. Hosane ho kgakolwa seboka se tla tsebamisa maikutlo ntlheng ya ka mo merafo e tlang ho rarolla ka teng diphephetso tsa yona tsa motlakase le ho ngoka batsetedi le kaleng la naha la merafo. God-given mineral bounty. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Ranta ya fokola kgahlano le dolara ya Amerika le pula ya Botswana. Diabo di sebeditse hantle ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Oli e tala ya Brent e ntlafetse. Hona le maikutlo a tibileng a hore tlhaselo ya Iran kgahlano le naha ya Israel e tla eketsa tshitiso ya phepelo ya oli. Mui ka ikopanya le rona ho social media re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _@x ke @ditaba_dikgang lo pheisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena ke yona taba. Me ke le bo buima duma tsa bele partnership le hona ka pa bophirimo tla jela ka re ka pa botjhabela le hona ka re ka pa bo ha pletse bele tsentla fela le hore a re shebile hona ka thuko ma popo e tla bele fela marumona le mane ha re shebile hona ka thekong ho nwa le jwalo o tla fitla hona ka hare o boele hole e tla bele faela mafasana a shileng ya duma mafasana a tla tana bela fitla hona ka re ka polokwane ditule tse ikgethileng hona ka hare ho thekong a re shebile ka thuko ma popoteng e tla bele moya ena e matla a re shebile ka pa botjhabela ka pa bophirima le ka pa le bua ho kana ka harona ha bula tse bele beseng ba bura blipi ba tse tlhokomedisa hore ha re ka pa bophirima tla hleo ba le moya ena e matla e tla tlhaba ke maqhu a bo ale a lo atla re shebile hona hosane o hlokomele ba bura blipi ba tsa tlhokomedisa hore mae matla e tsokile moshosalo oma e ka bang hla e cheka le ba hona ka apintone ho thosa le tla fitla hona ka ho kapa bophirima di khatete mahloke di la haje sa motho re shebile ka haro Johannesburg le hona ka re Toria Mlodi ka maru mona le mane o hlakile hore o tla hlo futhuma le fere gate di re thoma shome a mabedi a metso e mene ka ofela Limpopo re shebile hona ka
Polokwane ke sentse ke salwana ka mokopane ka mafatsana a di lenga di duma masina o tla jalo na ka re thande o tla hlophole di grati di rita fela go leshome le metso e robong ka ofela a re shebile ka Carolina o tla jalo na ka re emele le teng o tla hlophole di grati di rita fela go leshome le metso e robedi ka ofela emashishini le ona ka hare ho mbombela le teng o tlhokomele hore o tla tlhotsitse fela he dikana tse di grati di rita go mashome a mabedi a metso e mmedi ka ofela re bala ka thaka Lady Smith Fryhead le teng o tla tlhotsitse fela he dikana tse a re shebile ka Peter Maritzburg se se ke sa bona ka Durban o tla tlhotsitse tse he dikana tse di grati di rita fela go mashome a mabedi a metso e mmedi ka ofela kana joli ke sa tse ke sa ka melotswa ile hona ka re komane di gati tla fitla fela go mashome a mabedi a metso e meraro ka ofela ha re shebile hona ka mthata se ke sa hona ka re qabega le teng o tla tlhotsitse fela he dikana tse gati di rita fela go mashome a mabedi a metso e mmedi ka ofela Lensburg o tla jole ka Worcester le teng ka marumona le mane o tlhokomele hore tla tlhotsitse fela he dikana tse Riversdale le hona ka Bushbuck Forest o tla tlhotsitse la rita di gati di rita go le mashome a mararo a metso o mong ka ofela ha re shebile hona ka har o apentone ke sa le bala hona ka Calvinia ke sa le bala teng hona ka Springbok re gati tla rita fela go mashome a mararo go pakang go tla tlhotsitse hona ha isale Welcome le hona ka har Bloemfontein Masukola re ke sa tse le bala ka Bothaville le teng o tla tlhotsitse fela he dikana tse ka marumona le mane sosolo tamating e tla tlhekale fela go robedi o fitla go mashome a mabedi a motse e mena ka ofela re shebile hona ka Ottosdal sentse ke sa le hona ka Mafikeng o tla tlhotsitse fela teng ho itekana tseng Taung ha jwale ka Vryburg ke sa le bala hona ka Tosca le teng o tla tlhotsitse fela he itekana tseng di gradi di rita ho mashome a mabedi a motse e robedi ka ofela ba bitse le pedi akalo ai be etse khotso